Udaba oluke laphuma ey'nsukwini ezedlule lapho uThuthani Ndlovu onjiniyela laphana e-TAC Studio esilaphana eGoli maphakathi nedolobha lapho kuqopha khona iy'nkunzi zikamaskandi bacula abanjengoKhuzani noMthandeni bake baya khona nabaculi abaningi abaziwayo sebekhipha-ke umculo omnandi kakhulu nosudumo umhlaba wonke. Le nsizwa yakaNdlovu Gatsheni imemezele ukuthi sengithatha isinqumo sokuthi kube ngokugcina lo nyaka ngisezigencini kufanele ngidedele abancane beveze abakuphethe nabo. Le nsizwa inesikhathi eside isebenza futhi isebenza nangesikhathi somgqomeni ngalesa sikhathi ibinaso isandla emsebenzini wabo ngokusho kwayo. Unesikhathi eside ekhona-ke esebenza endimeni futhi kodwa-ke usefuna wenza njani ukupha ithuba abanye abantu bebona baphetheni kube nokukhuluma-ke okuvelile kubantu ukuthi yena mhlawumbeni ukuqhela kwayo kuzolimaza umsebenzi wabanye abantu ade beyazi le nsizwa ukuthi isebenza kanjani nabo indlela ethi baphrodusela umsebenzi wabo ngakhona bunjiniya laphana emsebenzini ade iwenza uma ngicabanga bebahlanganisela nje iy'nsimbi nayo yonke into nje isanda ama-backings bekwenza konke kuphume ingoma emnandi isibumbele sekuyinto ehlangene. So ngike ngabheka-ke ukuthi yena ukuthinteka kwegama laKhuzani ngandlela thize la mhlawumbeni lokho singakubuka ngaliphi isu because bayazi abantu abalandela umculo kaKhuzani asenesikhathi eside bewulandela ukuthi uhamba kanjani. Kunesikhathi la akasenza khona noMnandi Ebhemile umuntu yenziwa uKhuzani wasebenza kahle kakhulu baqala ukusebenza kweqembu labo besebenza ngo-2009 kuza ngapha kodwa laze laphumelela ngo-2011 ngoba kwakunento uKhuzani okumele ayenze eyokusiza laphana emsebenzini kaMgqomeni kuyi-secret kodwa-ke baqhubeka nomsebenzi wabo because bebekhwele endaweni yodwa bonke enkandla baya bonke ePitori ngokuzama-ke impilo bafike bahlangana. Ekusebenzeni kwakhe-ke umuntu yenziwa eminye imisebenzi le akwazi ukuthi ayiphumelele uKhuzani esebenza nomuntu yenziwa ngoba nokukhuluma okuthize mhla umuntu yenziwa egcina kusebenza noKhuzani esiyozimela yena njengendoda because nayo insizwa nayo kumele iy'mele ikwazi ukukhomba ukuthi yini eyenzayo empilweni ihlanganisani yaphi naye ungumculi ophelele umuntu yenziwa uMnandi Ebhemile. So kuyaziwa ukuthi isiginci uyasibhaxabula hhayi kancane nabengamthandi uKhuzani bamncome esehambile umuntu yenziwa ukuthi hhayi Khuzani wawushaya kusesekhona umuntu yenziwa okusho ukuthi yena babengathandi ukuthi umuntu yenziwa usondele noKhuzani kodwa mesehambile bayamvuma. Bathi abantu mehamba umuntu yenziwa kunezinto ey'ngeke zisenzeka kahle kuKhuzani lapho sibala uKhuzani inyoni omthakathi yawina i-Best Maskandi Album kuma-SAMA around 2018 if I'm not mistaken. Wangixolela uba ngigejile 2017 futhi esebenza naye umuntu yenziwa ngiyacabanga ngesikhathi esasebenza naye kuMantshontsho ewina ama-awards awu-3 uKhuzani. Lapho-ke kumaskandi angasawunakile kakhulu kodwa-ke iy'nqole kamaskandi ziwazi kahle-ke umlando ophelele ukuthi-ke kukanjalo noma baqhubeka umuntu yenziwa-ke ngokwempilo-ke naye wazimela noKhuzani naye waqhubeka wahlangana nabanye abantu. Ekuhambeni kwakhe wahlangana nobani uFalabo Magic Fingers insizwa yale kwaKhuzwayo eNquthu wasebenza-ke baba nokukhala-ke futhi abangamthandi futhi uKhuzani ngoba bahlale kukhala bona. Wahamba owese-ke umuntu yenziwa-ke eyahamba-ke indlela-ke yokuthi nayo useyaqhubeka nempilo useyophusha-ke into yakhe yedwa waqhubeka-ke eqhulwini kaKhuzani-ke wabesehlangana nobani naye-ke uFalabo Magic Fingers insizwa kaKhuzwayo le
Enquthu ngicabanga enquthu. So kuningi aku-achieve kuKhuzani ekubeni abantu babethe na Khuzani kusanda umculo wakhe ngoba usesukile umuntu yenziwe usesebenza noFalaba lapho kubala ijele 2020 Jololowo 2024 ingoma unyaka imbongolo kumhlobo wenene 2025 wawina amasama umqhele nethawula kuningi akutholayo. So engizama ukuveza ukuthi i-impact nangendlela osenza kahle ngayo nomuntu kuyohleli kubalekile ngesikhathi leso kodwa ukusuka kwakhe or ukuqhela kwakhe akusho ukuthi abantu abathize angeke yini besayithola leya nto lena kade beyithola phambilini. Umuntu nomuntu unethalente lakhe unendlela yakhe umuntu asebenza ngakhona. So impilo izoqhubeka Khuzani uzohlangana nabanye abantu nabanye abaculi kade besebenza khona lapha e-studio beqopha bazothola abanye abantu be-realize ama-sound amasha abazowamixa ney'ngoma zabo bebona abantu ukuthi okay sesiyamuva-ke from kule generation sesingena kule era le esiphuma kuyo. Angeke into ihlale ime endaweni yodwa ilokho kumele beku-understand and ngiyabhilivela ukuthi uThuthani uzobe behind the scenes uma bedinga uncedo ngandlela thize maybe uzobasiza lapho nalapho kodwa usekubeka kuphi phezu kwamahlombe abo ukuthi bafowethu sekuyithuba leli ukuthi niy'mele nani nisukume nibone ukuthi nenza ini. Igenge esikhula manje ile efuna lo mculo lo eniwubonayo ushisa kakhulu uhamba phambili and niyabona ukuthi uyatrend. So angiyiboni inkinga lapho ushintsho kubanye abantu kunzima ukuthi balemukela but sometimes change is good because uthola izinto ezintsha ebukade ungazazi be-implement nama-ideas amasha abantu engineshoyo ukuthi abantu bazohamba bewajwayela. Abantu abazwani noshintsho inkinga yabantu lelo ushintsho abazwani nalo. Silibonile ushintsho luletha izinto ezipositive kubantu abaningi kodwa-ke abantu abazwani nokushintsha. So ukuhamba kaThuthani ukuhamba nje hhayi ukuthi usehamba amasolokohlo cha ukuqhela nje kancane. I'm sure abantu bazobe seduze kwakhe uzoqhubeka abalekelele lapho nalapho kodwa-ke sekuzoba nabanye abantu okuzomele benike ithuba nabo beziphruve bezibonakalise ukuthi baphetheni bawuphetheni umaskandi ngoba lesa studio lesiyana siproduce ama-hit amaningi ama-song of the year amaningi kuvaliwe kumaskandi ngenxa yalesa studio. So ilokho-ke ngifuna ukuveza-ke nezinye-ke iy'tutuko ziyakhuphuka kodwa-ke indawo yami ibamba lapho-ke le nto nje bekukuveza ukuthi bafowethu ukushintsha komuntu uhambo lwakhe nendlela yakhe akusho lutho kusuke kusho ukuthi khona into enye ethize esafuna ukuqhubeka nayo and ohlele khona umuntu ozokwazi ukuthi a-take over enze futhi kahle ngendlela azobe enza ngayo. Ilokho nje okumele abantu kungabakhathazi ngeke bakwanisele kahle.